салом дӯстон, ин нахустнамоиши барномаи ҷадид аз телевизиони насли нав танин аст. ман бо шумо Неъмат Салимзода бо чанд ҷумла барномаро ба шумо муаррифӣ карда гуфтанем ки агар бо мо бошед, пас аз хабарҳои ҳаводиси муҳити шоу-бизнес, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар мавзӯъҳои ҷолибу диданӣ огоҳ хоҳед шуд. ҳамчунин мо ба шумо нишон медиҳем ки корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба аксу навор ва сторису релсҳои ситораҳо чӣ гуна вокуниш мекунанд. биёед гапро зиёд накарда барномаи аввалро шурӯъ мекунем. Юлдуз Усмонова чанд рӯз пеш вақте ҳаво сард буд аз бебарқиву сардии хонааш шикоят дошт ки дар ин бора телевизиони танин гузориши муфассале омода карда буд. ҳоло бошад навори дигаре дар шабакаҳои иҷтимоиву сомонаҳои хабарӣ давр мезанад ки ба Юлдузхон рабт дорад. ба фикри ман шояд ҳамон сардиҳо ба торҳои асаби Юлдуз Усмонова таъсир расонданд ки дигар андак иштибоҳро қабул надорад. тавре дар навор дида мешавад, ин ситораи Машриқзамин дар ҳоли омодагӣ ба як консерт аст. аммо дар навор дида мешавад ки чӣ тавр Юлдузхон ба сӯи навозандаи худ дод зада хатои ӯро ислоҳ мекунад. биёед аз видео мебинем ки он ҷо чӣ гап шуд. Sakkizta bo'ldi hozir. Kim o'nta sanadi? 8ta bo'ldi hozir. 8ta bo'ldi. Men ham 8ta sanayapman. Qanaqasiga biz bitta aroqda siz 10ta, men 8ta sanayapmiz. Papa 5, 6 undan keyin yana 2ta bo'ldi-yu. агар примадонаи Ӯзбекистон бо навозандааш лафзан баҳс карда бошад, лекин ҷанҷоли Дана Уэйт, президенти UFC бо ҳамсараш Н бо мушту лагат ба анҷом расид. хаёл мекунӣ ки гӯё президенти UFC мусобиқоти ин намуди варзишро дар соли 2023 бо ҷанги худ ва ҳамсараш оғоз кардааст. гап сари он аст ки моҷарои шапоти шапаки Дана Уэйт ва ҳамсараш Н дар шаби соли нав рух дода, дар навор дида мешавад ки онҳо ва дигар дӯстонашон дар як клуби шабона қарор доранду Дана ба ҳамсараш чизе мегӯяд. аз ин ҳамсараш асабонӣ шуда ба рӯи ӯ як тосакӣ мезанаду дар ҷавоб зери мушту лагати Дана Уэйт мемонад. эн баъдан гуфтааст ки онҳо иштибоҳи худро фаҳмиданду ислоҳ карданд ва ҳоло ягон мушкил байни онҳо нест. дӯстони азиз, агар президенти UFC иштибоҳи худро баъд аз чанд рӯз ислоҳ карда бошад, аммо Наргиз Закирова, сарояндаи Ӯзбектабор, як иштибоҳи худро баъд аз гузашти беш аз 5 сол мехоҳад ислоҳ кунад. Наргиз Закирова то соли гузашта дар Русия фаъолият дошт, вале баъд аз як моҷаро бо ҳамкоронаш вуруди ӯро ба ҳудуди ин кишвар манъ карданд. Наргиз дубора ба Ӯзбекистон баргашт, лекин ин ҷо гап сари он меравад ки соли 2015 Закирова гуфта буд ки Ӯзбекистон шабеҳи як ҷаҳаннам аст ва ҳеҷ гоҳ ба он ҷо барнамегардад. акнун ки дар Ӯзбекистон аст, мардум аз ӯ ҳамеша мепурсанд ки меомадӣ ку? ба ин саволҳо дар як мусоҳиба Наргиз Закирова гуфтааст ки бале, ман ин ҳарфҳои нодурустро гуфтам. ҳар кас дар ҷое аз асабонияти зиёд иштибоҳ мекунад, вале ин кор замоне сар зад ки маро шикастанду хашмгин карданд. ҳоло хатоямро мефаҳмам ва онро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. дар забони халқӣ масъале ҳаст ки мегӯянд як рӯз бошу хурус бош, аммо Домуллоҷон Юсупов дар намоҳанги ҷадиди худ ба мо хитоб карда мегӯяд ки на хурус, балки аз ӯ боло мард бош. намоҳанги ҷадиди Домуллоҷон дар бораи дӯстони ҷониву нонӣ қисса мекунад ки дар рӯйхати ҷашни зодрӯзӣ дар варақ намеғунҷанд, аммо ба рӯзи сахтӣ холис ҷои онҳо чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва чӣ дар ютуб қариб тамоми тамошобинон аз ин суруд хуб истиқбол намуданд. агар суруд хуб бошад, пас биёед мо ҳам як маротиба онро тамошо карда баҳои худро ба ӯ мегузорем. чӣ кор кардӣ? дӯстонамро рӯйхат карда истодам. ҳаго ба зодрӯзам даъват карданӣ. یا این کارو من کنم تو رفته دیگر کارو تکن بسیار خوب مرامت نکن دوستای زیاد داشتی که؟ همین خیلی که
من خودم زنگ میزنم. یکی را خواندمش راستگوی و راستکار برایم از همه دوستی وفادار یکی را خواندمش راستگوی و راستکار برایم از همه دوستی وفادار نفهمیدم بود است او جفاکار شروع با حیله و دروغ بسیار نفهمیدم بود است او جفاکار شروع با حیله و دروغ بسیار شروع با حیله و دروغ بسیار سلام علیکم اکو سیاد کو چی گفت؟ من به دوستانا زنگ زدم. گفتم تو جراحی میشوی. پول لازم. برای همین ما زود آمدیم. ها؟ معلوم میشود که دوستای حقیقی تو همین 2 نفر هستند. مرحبا دست شما مرحبا سری دسترخوان یک پیاله چای. مرحبا بی. мардҳои нозанин агар рафту ҳамсарҳоятон ба шумо гуфтанд ки ту зеботарин марди дунё ҳастӣ ба ин бовар кунед лекин фаромӯш накунед ки шумо танҳо барои ҳамсарҳоятон зебо ҳастед зеро гап сари он меравад ки олимон зеботарин марди ҷаҳонро эълон карданд ба гуфтаи онҳо чеҳраи ҳунарпешаи театр ва синамои бритониёи Рейджин Пейдж ки ба шарофати сериали телевизионӣ Бриҷертон маъруф шудааст 93% ба кадом як меъёр ки онро таносуби тиллоӣ мегӯянд мувофиқ омадааст ҳамзамон ба гуфтаи ҷарроҳи машҳури пластикӣ Ҷулиан де Силва актёр ин мақомро ба шарофати диаграммаҳои классикии чеҳра ва чашмони қаҳваранг гирифтааст Крис Хемсворт аз филми Тор мақоми дуввум ва Мег Би Ҷордан аз Пантераи сиёҳ мақоми сеюмро садовор шуданд акнун бубинед ки ҷарроҳон зеботарин мардро барои диаграммаҳои классикии чеҳра ва чашмони қаҳваранг интихоб карданд вале зебогии занҳо бо чӣ меъёре интихоб мешавадро ман шахсан намедонам аксар духтарон низ шояд инро намедонанд ва аз ин рӯ даст ба тағйири чеҳраву кадом узви бадан мезананд чанд рӯз аст ки дар сегменти тоҷикии шабакаи ютуб масъалае баррасӣ мешавад ки таи 5 соли охир дар кишвар миёни аксар духтарҳо мӯт шудааст дар канали Дефилм Диловар Сафаров ҳамин мавзӯъро бо як табиб косметолог баррасӣ кардааст ростӣ барои шахсан ман ҳам фалсафаи ботекс кардани лабҳо норӯшан аст ҳарчанд гузинаҳои бисёр хандадорро ба ман гуфтанд дар ин навор низ табибзан аз чунин савол табассум карда мегурезад аслан ҳамин духтаро барои чӣ лабошона чунин мекунанд шуд бас саволи дигар дар шаҳри ин навор аксар корбарон зидди чунин кирдори занҳои тоҷик шуданду аз мавзӯи баррасишаванда истиқбол намуданд масалан дар инстаграм ҳунарманди шинохта моҳпайкар ёрова чунин навиштааст салом додари апаш диловар хеле хушҳол аз он шудам ки ин мавзӯъро дар сомонаи иҷтимоӣ бардоштӣ худованди бузург моро наққошӣ карда ҳаёт медиҳад лекин мутаассифона ки бисёри духтарҳои ҷавони мо ин силиконро истифода мебаранд аслан ҳоло муд нест ин шояд ҷалб кардани мардҳо ба худ бошад занҳову духтарҳои мо зебоянд чаро чунин мекунанд охир оқибати ҳамаи ин бемории саратон аст ё нафари дигар бо номи Насимҷон менависад ки чунин корҳо танҳо дар тоҷикистон аст масалан дар аврупо нест агар бошад ҳам хело кам аст офаридгор ягона шахсе ба мо додааст ки бо қалби пок бе ягон кинаву қаҳру ғазаб дӯсташ медорем бе ягон монеа буди худро барояш дариқ намедорем ин албатта ки модар аст бо ин порчаҳо дар ин шабу рӯз сарояндаи дигари ба мо ошно Дилшод Зоиров суруди нави худро рӯнамоӣ кард дӯстон як мавзӯи дигар вобаста ба модар дорем биёед аввал онро низ ба шумо шарҳ дода пасон суруди ҷадиди Дилшод Зоировро мебинем рафтем Комилҷон Зарипов дар саҳифаи инстаграми худ навореро гузошт ки дар он ҳунарманди шинохта Қобилҷон Зарипов бо як модар нишастанду ин ҳунарманд васфи модар мекунад تا بپیچی تو کشایم بال و پر بود هر جا مهری تو بال و پرم مادر جانم مادرم جان مادرم مادر جانم مادرم جان مادرم سجده می آرد بکوید زندگی نور میگیرد
زیرویت زندگی زنده باش ای نوری درگاه درم مادر جانم مادرم جان مادرم مادر جانم مادرم جان مادرم مادر جانم مادرم جان مادرم شخصا من این مادر را نشناختم، ولی شاید مادر خود قابلجان ظریفов باشد. کاملجان نیز چیزی را شرح نداده است، ولی کاربران زیاد در شرح این نوار وصف و صفات مادر کردند. در جای از نوار اگر شما دیده باشید، قابلجان ظریفov از اوج سرود آغاز میکند و در میان شهرها نیز یک شرح جالب را یافتیم. نفر نوشته است: ای تقو، آهسته داد نمیزنی که تلخی کمپی را کفاندی، بعد این سرودخوانی باز نزد ملا برید. از تو باشد زندگی دل پسندم مادرم، هستی تو بخت و اقبالی بلندم مادرم، با تو در هر جبهه من فیروزمندم مادرم، با تو در هر جبهه من فیروزمندم مادرم، سرپناهم دل نوازم مهربانم مادرم. از روی اعلان و آمادگی ها معلوم است که به نزدیکی سراینده جوان مینو کنسرت خود را برگزار می کند. این دختر در اینستاگرام خود پارچه نوار از لحظه های آماده باشی را گذاشته است و گفته است که این رقص ها برای سرود جدید من یاد کردم است که آن را در روز کنسرت می بینید. تو را یاد کردم کم کمک، با دل جا کردم کم کمک، تو را یاد کردم کم کمک، شب فریاد کردم. کاربران نیز به این ویدیو ریاکسیون های گوناگون نشان دادند. بعضی ها با آواز خود مینو بهای بلند داده آن را شبیه شکیرا گفتند. مثلا استفاده برنده با نام اکولا 8888 نوشته است که آوازتان بسیار زیبا، رنگ شکیر است و به همه زبان ها خوب میبراید، لیکن اهمیت نمیدید یا سرپرستی درست ندارید که به بالا روید. اما دیگر کاربران از رقاصه پهلوی او که یک کم فربهک است انتقاد کردند و گفتند که شاید نفر دیگری را انتخاب میکرد. یک نفر هم نوشته است که باز میگویند که رقص انسان را خراب میکند، لیکن چرا این رقاصه خراب نیست؟ عزیزان دل، این لحظه ها خاتمه برنامه ما هستند که طول چند دقیقه با هم بودیم. باور داریم که از روی تجربه اول برنامه بد نآمده است. اگر ما را باز دیدن میخواهید، پس به شبکه‌های اجتماعی تلویزیون تنین و کانال آن در یوتیوب ابونه شوید. ما در برنامه‌های بعدی اطراف ماجرای جداشوی شکیرا و پیکه، بازخوانی سرود مرحوم بهرام غفوری و نماهنگ غالب جان یوسفوف و شادمان سلیمانی برایتان قصه میکنیم. خود را احتیاط کنید و ما را تنها نگذارید. خیر.